so mutakaferwa ijakare byono birebe bituma kushanga umushongozo okukunda yarigireho wishezere kureba nkajya kubwemo kashanga ngo yayishongwe kweshongora ijakare mbwire ntujya kutware kivure kimpaka shaha imbaso butazitamininga but nicitwaru nchizo mwabaziyo basaka bashayishatu basaka bashayina urugiro komo yarategeke bari mnonga nani kushabo bivugambo nkabero bushatu abareba nkore media n'abafana babona bari yokwe tukwendera ecyango no kubebaza obutosha bwona kuratera nkore media ano kuratera ketu mukiza kumforo kutuforowinga aha mikutuyiti ya social media kandi no kongera kubahamiza ngo ninkerete ibintu byinshi munonga in fact ranga kwari kuba kwasire izoberyo nangwa ndi yaronkinge cyesho ngo kise kimutakahuriraga nyine planejo sya nshemburre nka atako nakawo umurebike bikire ninga chebero nkabiri mwana ryo abantu ndi first time ndi kuperforming mwana utakaferwa zanyongera kunkunde ibintu bya first time no manye ibintu ibyo mbabira hamashtamasi yamunonga so bambe mwije byo nebintu kubagamba namazima atari mucishuba njyo nabaherese muzanje kandi rukunde mukukunda sakete mukiza ababuruzi benjiri bantumwe mwabare kutukunda nyo ndiyo mburuzi wenjiri mbwe namakanisa kandi taro kushorora rahanga witu ni universal wotajanga ibine by'abarokore bonka apana ikanisa zona abantu mwena amadini gona tudukushorora nakake ruhanga nempka hona nuruhanga watwena abasiramu mwije mazimare mwije muhebwo mugisha mwije tushemerwa turure byarahanga ko bihumuriza tugende tushemerwa hasigara mbategerize ndiyo nintebe kansa nambwe namashoye kancherize kanze kutebekanisa mashoye ko webare mnonga keti kandi ogwe ya mwebare nimbasima okumpushinga mukampushinga neriza mwebare kwija aha press conference yanje abeshongoza bija mwebare abanyamakuru tiktokers bloggers mwebare ayimwiha obwire nangwa na sente na byona rahanga baherezo mugisha webare mnonga kandi rahangane okereza umugisha blessing show yawe ehaba umugisha rahangane ngira ngo yacyura webare mnonga kare katweshangeyo teshange birebyo Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media irankore abikire hari ayine mwabana batendekere inabamushomero nitwa abanyina bikumutwe kumwegomba bona mnongo music kari yayi mwena mwije twiki mweshe izoba rumene rashara chiwa family otija kureta family yawe ikasiba auto ya mukama hari yo kuri yari yo kunywa ahitore no hotel kandi hatujo press conference hari n'abantu bone mwe shemerirwe na mino nkagamba bari no bari kandi izoba ryenyene cyamanye sangu ne cyama keti nienda kwasho wali nganguza kwaje omuntu wabiso akagira ati ngokorera ushankasha mazara na Afrika mbwenu obuno bwo kwire abanyamahurire abeshongo celebrities twena kumantwe ko kwekwatrana nimpaga abantu mwene mwije tagire keti mukiza yoweka agofaza wa mugama Roma natandika kaniza kwende so areta gupushi zapushinga areta gecheshara ntuje kuziteka areta advice zakubaho ahabo kuba itwe tutwireho tukaturuho kandi twijagumaho kitoro watwarjeho next generation eshange stebekanise byagenseje mwe nabijambo kama bahereza misha ekibikirwe cyaho kitakajunda ubwire ko barashye ukitunje ebirabira na mushanju uyo mwaje yakire bahasaye ya muri yo majibu agenda ze kumana yuka ngwine cye kibikirwe kitaragira kitarajunde kama bahereza mugisha mwije tagire kete kandi from now kete atkorire jumpers yatkora makufira nyona mene yanje najurire jambe yanje abwa size buzire tumire kampara bariyo bagireta kete yajyana bagireta konkani injira ngo mbiyo jya tuzumucijungu ni ujuju ari kintu cya kete kara kuvuga n'umutaru na mayingoro mutayi nondije twego kwekunda tuko twego kwekunda kandi tukunda abantu bitu mwena kuko muryabo imwe cyaro gukora tugume tumukundiremo ubwensera ture kurusha mukama wahereza mu cyaro Aro program yo n'intebenkanisa abana kaza face painting bouncing castle ninga ambapi jana stana kabako era gambara n'ibigura zingahe
then nanone kuba nabyenda nabishanga nkahe nonga nongera kubasima ndine bugaciro n'abatwegitaho twatandikire twabakira we bari umushinya shware nagaruka mamani nderera ngo umuntu ubu baba ubuye kurire kintu kushangukiye kurire wenka azoborora ngamabega gahendeke kuko nabareba namanguti nyokurire concert wete yabonga ndagacire muri buzebi nani twarumugisha bwo kubanjurira mu family yanje focus na gitaha twesire Jack twakwakira Jack bwe mwakire bana intwaramugisha mu nkirize abo kuba uhereza wanje nyino umuntu abwe nyuma yabo akumba pinga kumbereza amani kandi arukunda tugo madamu nantera hamutwe shware ka music yo amakaminja abashiza bitwa kutajera konkanye ndakubasimira umushija wanje kandi ndikumbanshorera mambi ya mukama pita sakumbaga rero abakorebe kama ukadero Jean kugabira mutwara shware yabare kuze nyuma yanje bitare byo because ukaditandukana nyenka nangwe naguma nimo ko banona bereza ko gaga family na jantu ona music engineer musamu but ni musima akija yongera munamana kandi mu ryecho ntoyenda kubanjura abana bitabaryaha ukaje acting muhari okay ariko patience na obedi yeraho mbisho we taking over ADB ka MC obuno mwana witu tari biological konkana ngaka mutereza twamuzara nuba kuntuze sente n'byelisa konkana umwana wanje nimsimira mukama twine patience babazi ogwe second born witu biological daughter so we anakoranka chief asha uri so ariyo mvaka nazo musinatsi ndetse akicire kubanjura abantu banje bwene nkirize ngake mwebuze byambuzi wabiri kari yari yabuze kibuzo cy'abana kandi kuyakibuza cyasimuro bongo bwanje because nikunda abana mnonga nani ndebo mwana nyo nimba nindebe kindi ekimuru kunkuro mwana it's like nareba president it's like nareba MP nareba minister nareba doctor nareba umushunguzi wa mwana wanchakare so mpurra ninjenda mpora ekiniza kushikara kangugira ngo suware mbire ndachi ndine special arrangement y'abana kubakurikiro kwakigamba ngo kunkine sponsors aho cyane benda ku sponsor ngo mutasakushara ama sponsoring bouncing castles emzano y'abana konkamirije amwana natura kwijana bazire ba so mwana yija no muzire we kamfundo kwa rashitame don't ngire kireke konka obwije rwikwire someone can come in ajatinye cyabana arrangement neha twore budget toward sponsor oshange nacho twagaka twachongera mubire tuchugwine so ekatuteka techo kandi yo ikintu cyo nakukira menshi shabera ngambira mukama reason nabwe chije kamete kintu ndachukoresha kandi ranganga so rangana ja kungambira kutorongera kutebekanisa konkeje arrangement nyuma yangu na bond ko tubetebekanisa mwana yisha nashitama takuchira kumo umuziro toherezo mwana we iso kanchi kushabe ko muziro otoherezo mwana abantu bingi ba sponsoringira abana bagura tickets z'abana bazimanyenda no kusima sponsor na umuhereza wa mukama habati tachirwa aguzira tickets nyingi z'abana muri ngokwe nawe ya sponsoring konko mwana kubareba mugure ticket otamusindika wenka jeza ho niwe rondo mutwaro je no mwana wawe omanyo kuyareba no kuyata n'umuhanda kuyarabamo icyo muntu mwetenga kwa ni umwe shobozi wanyica kare ningasho ndisho mugereza echa t-shirt si wishemwe yakibuza t-shirts zirahari kandi hariho patients over in charge kandi in different types icyo kumanza zine different prices twin original unnecessary corporate zemitware 5 ariheze mitware 3 zbakweteze bitoji ariheze mitware 2 cheka ariheze mitware 2 so kokaba koreka urebe gentile sayine okunda okubura so muntu yakubuza twari jiraha no mugambira ngo sine different prices ngoko naziganda inyakiro hagizo bundi imbasima bayongera barga kugamba bya kuvema nakwakira my sister
umbata nko kumanya bine mitima mirungi mbwenu nikunda kandi umanya niyo nokunda kugira ngo n'ibindi nokunda rero kesho ngo nokunda yabare gufayo yabare kwija kandi concert yawe ukabonera kandi abantu bareke kuja kuboneza mu yanje yabare Mukamasi abantu mwena mwazo mucyo kunywa nashemerwa munonga keti undi mwanya habawe kandi nashemerwa munonga ugaga kuvuga no gundi umuntu abindi kabaherera press conference yanjye abaherera concert yanjye nirakora mu cyo kubanza kubasima mwe bari munonga ukumberera ko abo kwa mana ni bareba mwe bari kumberera ko mukemerera nanye concert yanjye kakika hamwe kandi uko kumwamberireho uko kwenda tubere ko keti concert nyenda kutora mu cyo gusima keti first of all keti okumukorera ari no mutuma murundi by the way keti no muntu otine shonga nabantu abo kubanyuka mumanya for the first time ubona abantu kumanya munongo mbeshongo tubambara abakazi so kunahereze kumanya keti yanyintroducingo washaga keti no yabanduze kundete washaga kungambara taka noyaba nkani nguzwa kwaza kuntara music yanje aha YouTube abeshongo zabinji binituma shoga yabikora oti ekintu bakikora bati ayanga kuchikugamba Keti was very free with me. Yangera ati ija tware aha muntu afite music yawe kare aha YouTube yatwaro yatanarana kandi umukumanya kashwaka namreba mamutuma taini ituma kandi nayendeza shwaka taini processing YouTube channel yanje Keti woni bire nawe PO box kuna namba ngigura na Keti twagwatanse hamwe twayigura hamwe PO box namba yitariya ahitwa receive bintu so omuntu gogo mutuma ngogwe no so ni usima Keti utajiritu kandi umusomo watini tumarangana kwa byo nibyo rukwera aha bo kuba nagera mu yabantu bono bakiro batorze gito kumanya ora kuyambe basakwatira kwa Maria so uwe bari munonga kandi nishabara hanga concert yawe acherezo so very good imusyo mu shoga mutamu burikimwe cyona kibaze kwicaza ngwara so mwe bari munonga ntubakunda munonga abanyamahurire na munonga bana mu supporting abeshongozi bakoso ni mwana mbamu y'ababuzi benji ko mwiguru ruhange cyabanza kuguza bwo murya jaka kesho ngora music iwe kariani okoyi norsa go kuza TikTok kagambara abantu echikwate na music ejo ukachigamba iwe nanga sonja akwa biro ine chance yo kuza aha radio okamanyisa abantu amakora gije okachikora orachikoze so mwena murya baburuzi benjiri kandi ubyo mwarabuzuga kurigerera umugogo ntanga yamuzo bitumwe bari kutwasa bari kwemerera mitwe kandi nashemerwa kubaho Keti aho gawe kandi twongere kushabara izoberyo the success ebigambiryo kamuje muri kuna hero kumanga kungarikamo agira kama simu unogira nguti Yesu uratachiriho mukabire mafire kwena unogira nguti Yesu ebyanje bikabire bitachirwa n'abashemerwa nyona bashamira ko ntanana abo kubani bakunda munonga abanyamakuru ba TikTokers bakoze umurimo muhango munonga so nashara nk'ushamenda bakuntoka abanye kongani mwe bare munonga umurimo kumurukora cyana munonga TikTokers, radio presenters, TV presenters kama baherezo mucisha mutu ya mbere kushika hare munonga ahitwa kabire ndushika reka twateza ngara besho
kugaruka muramwa yetu mukiza reka tumuhagire ko kumwambagire no ishwe biro bino kwa munane kabere public holiday bakachingora a Holy Spirit shamushanje tukaba yayijwira to abantu launching kunoja yosoni bashaba muje mu kikorere mukiza no muzire nyo owanziro mu music industry ekeshongoroshe ekyabire mukimba mibunabere yo secondary goodbye ya akatweshongore beshongoro kuruga kare no mbantu abatu inspired mu gospel industry so reka tumushashure twije tumbereho nyitabeshongozi bona n'abantu abari kumpagera my fans muje tuhagire omuzire wanje watumire naye shongora kachaka kumukureba nakarugo kuso muje tumuhagire nanye ninja kubantuhonisha bamwe mumuje mubeho ba sponsors abakubamba tuhagera ni mumuje mugarike muhagire umukazi ogu no muhereza warahanga kama abahereze umushya naho tempo ukosanga butaruka nyama niba shifo wali nahitira abantu bagariro mwirima umukayete no mushana nane chindi na kuramo shughuli yagati ituma atombeshongozi amazima nyoni manyanguru mutayinira kariye amaragati gakushana so umweshongoza yinira kariye mureke kundana wo uriyo mweshongozi ikiriza mutayi wawe uburira kariye dukunyumereye buri omwe yinira kariye ngo twine face zitakushana twe no kuriyo niko tukushoboze bitakushana nanye kindi abeshongozi kumantu gamba munonga tucendeze no rugamba ako bamwe mwangi nabo rugamba ushanga mutayi wawe tinye cyara kuganira ukonga iro kugizere munangata kumunja echo cyo mu kirwanise umuntu kwarataka kwikaga mu misho akaganira niwe physically utacikiriza cihebo ujo hakiroha uhagiye kete mukiza wani bimanya mu biziki ebiri yo umuntu nako kwatura wona urangwe cyo kwakora cy'umushiriza nabashaba mukama wita kajati ibanje n'umwine no gukunda tusasirane tusigare tukundana ibanje twine no gukundana mukama bampera umugisha abahise yabo ebirabe namushanje kubitinisa byanyu nanya nashemererwa kwabo mu gishobo kuko basamugire cyo nagamba beno abeshongozi n'aba media no manya koko bano nohereza revoza government zine amuze nyinshi konka abeshongozi hamwe na media mu muryo mukono gwakana gwa government abo kuba mutaruho cyo manyisa ngo abantu bakabasa kumanya ekikugenda gahi ekikugenda omisho so cyo manyisa ngo muryo mukono gw'amani muryo mukono gwakana gwa government umukono gwakana ubwihangeri ntubahereza kitinisa cyangu kandi ekindi ninyenda kubasima abo kwatanisa n'ikintu kikuru munonga ninyenda kubasima abo kweyikirizamu ikintu cyona nicyendo kweyikirizamu cyo kureba aho websites nyingi eziriyo zahangwaho innovations munonga tuzikunda abo banyona nyomwe umbayikiririzemo kumanya munyonko kwebembezi kweyikiriza mu bwembezo mutandikana neka yawe nukutandikana niwe kiwe yuwa ina so nchokore innovations kuzukubaho nindatu mugimu za technology nezindi cyo manyisa ngo wabo teyikiririzemo ukagira utegesumu yanjye yenye no mu ngaro nimbasa ugire cyo nagikozesa kandi kigere cyanteka hato ukijukora wakora ka app ninga ukorebona nugwiza wa TikTok amanyabiya cyo manyisa ngo innovation neja abandi agira bagipressinga hati usanga hagira ekimwakora ihanga n'abantu kwenda kongera kumanya so ebe bintu yoni mukunda munonga yo tino mwishongozi ungani nkunda music ngakunda ndumuto nangwa nagishubura no gushubura haraba kumanya so nashubura na music
music ne kumanira kumurevuza ikaguba ito tukatandika tutera ubuteko kubure bwo butambi akatambi kacicweka banza ushora rero ronda kuri yezo gitaho ugaruko kigarara mu utamaka cumu hato tandika kureba music ko yagaraje ko watereza akantu kawe katatoreka batmana kagamba karabaho abatarebe compact muri bo so kiyarigereho hatiza bwa CD CD zirigereho hatiza flash rero nerga hatabantu music no bajoronda internet ninjati n'ishinde cy'umwazungwire kindi so innovations nizukunda kandi nkunda beshongozi ninkunda nimo gukora ukamunonga cyangwa simera ni character gire mico mirungi ukwebi rivinjira mu kimwe mukagira icyumwa dekaho kandi no kugira umutuma bwo kumanyarahanga cyo bakwita face bueno mungu zo muriyebe bindi byo kugeneralizinga na nomukoro ukumwisha coveringa kakubare embaga ichamane nabari kishwerwa na kishwera tukwe bwena ati kishwera no nomweshongozi urumain no kishwera kandi bakishwerwa nabeshongozi nabobona nimbare abakiraha bajaki ba Yesu na nabandi bona bayizagati nabandi bona nabantu mwe na murya mwakireba bweneci izo bari yagiro kandi umwe na muruha kandi umwanya gwasashuye umwanya to gusashuire ni imbaga yako ibindi nabatari nkebyoma nabyo byasashuirwe mwe nandi kinde cyuburaho no kugira ngo tutandike kuranga turange kuko mwaza tutandika kuranga rero izo baturushabere rahabwo mugisha abantu bije abakuza kwebwo mugisha umukora bero mugisha ngoro byanyu rero kintu kikagenda misho bwenyo ni nakubasima kandi ni shabangu tumeze twataraneho tutambare hamwe siyahijobe ibyo berabe no gushanju ibyo kwa mushanju umwaka wo gwe 2025 mwe bari munonga ayumara be numurgaho na mukama batwareje mugakeje mwe bari munonga bene bantu bakabasimanto kandi yo mutari emotional bene kirafite no kusima ibitebo kirakunde no kusima no kusibura umuntu nani mukunda konkamwe bare rukundo kandi diye rizoba ryonka musire mukunzi ninyongera kusima abahageze banje mwena muri yo nondeba imangu tuye no kwakira miringo etariye mwe binje mu following social media handles liking subscribing YouTube channel mwe bare mnonga mikoro tereza amabaga mutereze mikoro yanyu in fact arano bakutereze mikoro yo face nchaka yo kwesongoro mwene umuntu mazima cyesho ngo cyangwa mutima y'abantu obusasi mutuhagire shwari mwe bare okukunda kanye kandi okukunda kigambo gospel music nindangare mbabazi because before ekikachi takabaho gospel koshanga mbabanyampa besongoza bakuhagirwa mu secular music yoga konka habire hentanso basista bandegira bivuro byanyu nari hentanso bakoresha ivuraha aje kuyishura ya gospel cyatangaza binji mbere isima ndine mwebare ngabari mronga bagize bintu kandi no kusimira cyumwe mazima media team zone zabaho eza participating wo muryechi kandi zose renyuma yitu still pushing music ejo ngo ikene kitakubasa question nyongera kubasima ndine bugariciro TV presenters, radio presenters, TikTokers, bloggers, promoters bitu mwana ya mweta shwaka ni msimu in a special way mazima ni msimu okumpushinga by that time na nikabata kwa pushinga in fact chivure chingi mutuma gwanje burimo kusima mukama chivure cyawire abakwijuka unabe naja nte stane na what he yantwara umuchome banko mwenda unakozere chivuro Yesu kandi nzima bakogo muchome Yesu nkashemerwe support kaba nyinji
konka nkanye nebirondo umutima I was hurt nkanye trauma konka hariyo ngenda kuboreka ngenda komoroka ngenda kuboreka umutima ogwijiro kushemerwa kuko umutima gusasira nyonka sasira nkera nakiraranga yakora byone kandi yabinda byamu ngweni ngino umutima go kushemerwa kandi ngenda nguheyo omukivure kinani performing byo mwarebe gushemerwa mwe bare munonga abeshongoza bija nyongera kubasima mwajekera binji abo Israel ikatu wamureba no bane bandere bitara serai urinka yashozo kati okay bambe TikTok azabandi natakubamanya n'amazina mwe nare konsani mwe ariho bwiro bwenyuma mbere ryo muntari bize munonga wa social media ntaje basize abo kuba ngeta uko mbiti yo kusoma bwanyuma yo bisomo yakuru byanjiza mu kamani konga nkigiranti ndabantu nupushinge mwe am really sorrow kuno kujya takumfollowinga takunkura takurebayo nuko mbire ndintyo konka am now settled ninza kumiza munamani nimba kuratemba following mbakunde mbakorre mu kwenda oranyete nanye nisha kuba abesongozi musirento ba zakawe bare kwisha no bare kwisha abanyamahurire mwe bare kwisha n'abavekera sponsor obari bombitubiri by faith ni sponsor no mweshongozi ayehireyo ya sponsoringa bakwenda kuremwa mwena ngumucere muzahaji kumugire mucya ngabo mutwara abo bona yajangimo mu muroni mushato wa sponsoringa thank you so much ndangwa wa sponsoringa yo mwe naza kujanga byo mwe muzakujanga nyoka yansagayo ko kamazima n'abasima bishimwe n'abasima basakaza mu soja mahisani hano hanze ngumuzari natoko n'umuzo wanje eri n'umuzo wanje Join Media, thank you so much in a special way oinechi narahango premiere okweshango ryaha kandi obo just abo kwicaza yabari arima wanje mwena n'abasima nyokanzara kare nyongwe ndumama kada bitishibire nikunda kuzara oriya abashwaga ariyo namashweko nanatibuye ariyo mwozo wanje ndizo sisters ba babare kwija bachikatsi kandi mumpiche nanye ngache tutambure ko yo mukaza ayeze koko mani mbata kumanyire ntapichire ko kati nyine busako am down abo barange cyende n'wakikoze na nkayaza rya kamera asumani ngoko nawe n'umuzo wanje asumani bo tugenda mwe tutambura tugenda nabandi mwe bare tinga basime chikumara mugarke no businje kandi mutware kintu enje mwe n'urugambo rwano gamba umaboko rugambo ko twako rugambo kwa kosa genda nabaherezo samko rugambo rwona n'ukwenda bebra namushanje kwa mushanje tanora abakwata mukono twesange yo tushemerwe kumatebo mugisha mwebare mukama baherezo nza kubashaba icyo ndabasibuze cyangwa no kubashabira abo kandi obitibi byo mwesongozo mu kandi yo muhereza mwere mu rugeze shabeshara yo kwendera kachena kinja kutwabasa nuko twabasavi simere yo ba ibihango neza kwisha aha ebitagendaje mutsasire tukabimanya byona wajana naye mukunya tiyashemye gambe cyashemye twaza tumusasire amen kare katushabe ruhangi shitwe ruhango mwana ruhango moyo oikwera haleluya twakushaba omoyo ikwera shumaije otwembe nitumanya
ruhanga omoyo rukwera iwo muhiwe biconco byona ekigambo cyawe nikitugambira ngo turi omubiri gumwe mukando omuntu n'orukingo rwa mutahiwe tukusima nitukwebaza abo kutwanga kandi tukwebaza ebiconco bitari bimwe na bimwe ebiwatira omu magara gaitu ebiconco bitakubasa kugurwa sente ebiconco bitari kubasa kugurwa kindi kyona kureka ebyohereza nk'oko yesimira tukusimira ekiconco ky'abeshongozi ekyokweshongora ekyokuramya ekyokuhimbisa nangwe nimukama otusasire kingi tubikozese bizinesi emituma yitekura hare nitweshongora higuru nturamya haminwa nituhimbisa n'eminwa nitweta Yesu konka no muri ito tutarikumanya otusasire mukama otusasire obu tukozire izina mukama ryawe tukarinaga otusasire obu twetererwa izina ryawe konka tukarishwaza otusasire ayirango obushobozi bw'abanyetiso mu izina ry'abeshongozi otweze otushemeze n'eshagama yawe tukusimire ebiconco by'abanyamahurire n'obwenje bwabahire tukusimire embabazi zo kubareta omu rurembo rwambara ukabahereza mu mwanya ayi mukama ukabahereza obuhereza bwo kutambuza enjiri yawe nangwerera izoba nibwo murimo gwakorwa tubatambuza kindi cyona kuko baza kutambuza amakuru marungi ebare mukama tubakusimira tine bugarikiro nangwe twetisa kimwe twena ngo tusasire obundi tukozera amakuru agataro bwarahanga otweze dushemeze obu tukozera amakuru go kutera n'abantu otusasire obu tukozera amakuru go kwanganisa no kushenya mukama tugirire embabazi otusasire mweni nkusimira abantu bawa abakwatanisa nanye na family yanje omukonsate tebekanisibo bakahayo obwire bwabo bakahayo sente zabo abandi batamu transport nyingi abandi batamu nche abandi batamu data zabo batamu buri kimwe cyona mukama kwisha abo mukoro gwanje mukama baherezo mugisha ayibiho yongerewe n'eshaji sponsors bandi baherezo mugisha rango busobozi bwo nabeshongoza behire yo kwemerera nanyo baherezo mugisha kutambura nanyo bikayizoberi baherezo mugisha tato ngo obatuyene bakora imirimo yone batuyene bakora harwa bine business stars zimwe na zimwe ozeyo obiro bamara bacinjire mukamozeyo beni wakora kurtwaza kugenda wegende nitwe ayiruhanga kandi izo bari birabiro namushanze turukwanjura karaha otegeke orikirizo tenze anunji kandi izo bire kurika byo muri bato mwanyo arebe kitinisa cyawe nangwa abo bagende bagakirwa mu amana no kuzumwa bajumwe bature Yesu Kristo abizoberiwe n'ibirwana bikorerwaho oreherezo mugisha ebikorwaho byo na bikisa kitinisa kandi to kuturagumento kwatanisa burije kuma kuturya abana bawe munoterezo mutuma gwa rukundo ugumo muri ito no kwatanisa utoshabona tukumansi yo mukono gawo tukereza iwe Yesu Kristo mukama witu amen babazi za Yesu Kristo kunda kwa hanga tatitwe batanisa Hallelujah. Amen. Mabari. Yes, all right. Amazina kiremse mashweko kanda ari kuri Media TV. Kandi kuko muri kukimanya kuna nabagambere ntizobere twatiriya press conference ya Kate Mukiza amweshongozo mano wabaterira magara ri hati kandi ubutiriyo nsafute bekanisa nenga utwatebekanise ekivuro cyango cyamani ekiri kumanya nk'ikibikire kizunda kibikire tikizunda ebirabira na mushanju byo kwa mushanju aha agipmol agipmotel kandi aho murembo rwambara wana zo mu kizungu aho mbone takija kubuza tinkaye bino bakubuzabuza to mu kizungu nenkahe no bano basakwikaho kandi nimbashaba abana abakuru abasigaze mpanga reminyeto mwena himuri mureke tubase kwantwija abo kwashoneza futandika kari ihangwe konko futandika kari tikumayisa nguneza kube yihangwe nubuzakubika 11 nubuzakubika 12 nubuzakubashahemwe nuzibasa kwija nitubati kiruhure kambanze mwakira banze turamuseho rero tugire kutwaganira muna wakake kake nakwakira nyana akira amasheko osibirota amasheko siberegesha nayo okijunwa Chizuna konko banaba ngaraka nyetise mukama simu amen nakwakira press conference yagendete press conference yagendagiye munonga abantu bija abanyamahurire bona tino tije bunyesire in fact nanobire nanyeba kuyaba nacyurra rukunde ibaba bine atabana na wayisha abeshongozi abarebekaho
bajwekera batarebekaho abo kuba abishongozi babine ibintu byinshi konka ibintu byagenda je sponsors bajwekera bishongozi bajwekera kandi cy'abanyamuhurire cyo cyarenga tiktokers bijurana ngwe n'ibintu byona byagenda jaha Ajip Motel tukiryaha conference hall ninsima rahanga mnonga kandi mbasima abo bushagici n'ubuhagizi obumwanyoreka abantu abariyo kwe abatabasa kweja ningasha bari nibenda kwija musho yawe abatwire bakukimanya n'ababaza kukimanya hati no bagambera ki bakuza kucumanya hati n'abarkwenda kwija n'abatuye n'umumpagira imbanza no kubasimu kandi no kubagambira ngo ebirabiri na mushanjo kwa mushanje ndahanu yo Ajip Motel omuringo go mutano munongo gutarwa butosha tebekaniseje munonga ekivureshi orije kwija muwena naija kugenda nayebuza teki n'ekivuro cya gospel ajya tubuzimazima eje niyo njiri kureshongora gospel okadiro buteka ekivuro nza kutandika kare nambwe ninyanangiriza beshongo zabunyesire ebyaninza kuzayi 11 ninza kuzayisha 10 nibwo harabe hatagata noza kushangara ekindi ijakari noza kushanga gap yawe tachiro okweshongora ninyenda kweshongora abantu bakahaga turihiza abantu ntungire feedback obwire buringwa kurgomba hagize bitu ngo nubija ngo tujabira ngo muntu manyagura tebo ngo abura kugishangaho ngo abura kurya ki abure kiyarya abure kiyanywa ninyenda kubahumuriza haryoro deba na yeta karango na yeto media nimbagambira ngo muntu we noragure meza naza kureberwa ngo kwabe meza bareberwa noza kushitamaje noza kubanorebaje kandi noza kuryaje kandi noza kunywaje kandi noza kusima noza kweshongorwa mubwire ninza kweshongora numuhaga nyenda gukora rounds zishatu zabe uzo kweshongora ninja kuza stage sha 10 n'echeka nintera round yo kubanza nishuka abeshongozi kuba kweza kuruhabagarika banyetenga ninta round ya kabiri ninje expecting sha 12 round ya kabiri ejo kwerahwe ninja kuba nyakira abagenyi banje na sponsors banje kuje kibagamba bwanyuma yo kugamba ngarike nyongere round ya kashatu ndukubasibura then abeshongozi bagarikeho in fact nimbara mukache confirminga ntubasa kugiraho na live band umushazo mwabaziyo consecutive like inka 30 minutes or 1 hour turamye tuhimbise emikono emitima yite komoroche tushemererwe ebintu nibirungi nyabura wentebekaniseje embyango neza kwigura shamukaga zibezira 8 nebirango bingi biro 8 konka abantu banze ngushamu 8 nsaka batachine ho kuba turi ndwenda kwija kare so iwe shamukaga ije nsaka batuyigwire gate kandi abakwakire sente mbazaka bashire hamu fitahamu nushiringeze ngahe byemerere bita ninkunda abana mnonga kambanza abana ni 15 abantu bakuru no mutwaro kureka VIP niyo ye mutware 5 twine hemeza ze miringo 3 emitwaro 30 family table then twine silver table ye mutwaro 5 na golden table ya 1 million so emezezo zona nzishtamisa abantu mukaga konkende berane banetana kurijira esente owe mtwaro 30 cyararye owa million cyo cyararye mbona to mtwaro ashato na sotari yankoko konkwa million naza kurye nkoko for example na nebindi nkabihayo byona konka entebe kanisa ninunje munonga kandi abeshongozi bampamize bona kuba umuntu uri nkambara rumasaka uri aheru ningashi ahandi hona hari tiketi nabasa kugitungata tiketi ecyo kubanza waba no manyuka mbugana urukumanya address yanje like Revival Radio ariho tickets wanteresmu ticket yawe neba delivered tujikoretera uwisha okaza Amiterio Limited Makan Sing one of my sponsors tickets zero na wareba masheko na kwa ticket nkware media nibabine tickets na radio station zone iwe wano manya yo presenter mutero tungenda ticket noja kuba no gitunga nangwa na Ajip Motel nanteka ngo very soon zaza kubazuru rije nanda ticket agishangeho hando umuntu nabasa kubura ronde masheko shanje ngiro masheko nabura bari umbugenye presenter ningori ananda kuja shayi nakaka Ajipu hata kwenda kamagano ka gate za reception Ajip Motel kujote nienda ticket nani kushabake by the online za online sindika message
teresumu WhatsApp eriho 0703 45 76 16 ntera 07 92 26 59 ngwakire ungambire cyo rukurano ndakwabura sponsors n'umucyakirwa ebitongore muje munte mwaka sente otherwise mbatebekana sizeje aha murundo gunoja kutawushemerirwe abanyantungamo abanyabushenyi abarukunjiri abarwampara abakampara abamasaka abis mwen nimbeta mazima masheko kirere kakitakufera shuwari noja kutebya ki haba twina riyo neija best emirariyo riya nabasa Nora Nankunda Peterson MA Mingana Jeffrey Ameria Joyce Mugasha Norman Shaka Zion Kwaya Arise and Shine Jacqueline Bwemewe kandi we arna by the way Jackie my sister I thank you so much yabare kutwa omuntu kurga bushenyi akizo press conference akavuga amashita I cannot take it for granted yabare Jackie nawe naija kubaruho tuija kuba twine St Church of Uganda kwa abantu binjini bagikunda twine evangelical abantu binjini bagikunda Zion kwaya zinyinza kwazirya so mutakaferwa ijakare byono birebe bituma makushanga omweshongozo okukunda yarigireho wijezire kureba nkajya kubwemo kashanga mu yayishongwe kweshongora ijakaro mbwire ntujya kutware kivure kimpaka shaha imbaso butazitamininga but nicitwaru nkizo mwabaziyo basaka bashayishatu basaka bashayina kurigiro komo yarategeke bari mnonga nani kushabo yivugambo nkabero bushatu abareba nkore media n'abafana babona bari yokwe tukwendera ecyango no kubebaza obutosha bwona kuratara nkore media ano kuratara ketu mukiza kumforo kutuforowinga aha mikutuyiti ya social media kandi no kongera kubahamiza ngo ninkerete ibintu byinshi munonga in fact ranga kwari kuba kwasire hizoberyo nangwa ndi yaronkinge cyesho ngo kise kimutakahuriraga ine planejo sya nshemburre nka atako nakawo murebe kebikire ninga chebero nkabiri mwana ryo bantu ndi first time ndi performing mwana utakaferwa zanyongera kunkunde ibintu bya first time no manye bintu ibyo mbabira hamashitamasi munonga so bambe mwije cyo nebintu kubagamba namazima atari mucishuba njo nabaheresa umuzanje kandi rukunda yemukunda sakete mukiza ababuruzi benjiri bantumwe mwabare kutukunda nyo ndiyo mburuzi wenjiri mwe namakanisa kandi taro kushorora ranga witu ni universal wotajanga ibine by'abarokore bonka apana ikanisa zona abantu mwena amadini gona tudukushorora nakaje ruhanga nempuka hona nuruhanga watwena abasiramu mwije mazimare mwije muhebwo mugisha mwije tushemerwa turure byarahanga ko bihumuriza tugende tushemerwa asigara mbategerize ndiyo nintebekansa nambwe namashoye kancherize kanze kutebekansa masheko webare mnonga keti kandi ogwe ya mwebare nimbasima okumpushinga mukampushinga neriza mwebare kwija aha press conference yanje abeshongoza bija mwebare abanyamakuru tiktokers bloggers mwebare ayimwiha obwire nangwa na sente na byona rahanga baherezo mugisha mwebare mnonga kandi rahanga ne okereza umugisha blessing show yawe ehaba umugisha hangane ngira ngo yacyura bebare mnonga kare katweshangeyo teshange birebyo twatandukana na Nice Boy UG ogunomoshongoza manu mumanya nawe yabasa kubona ajyatereka ngene mpyeho mwenso kamakira abanza turamuseho ahasigara tugumize mu misha Nice Boy nakwakira we baruwe kitinisa MC Mashwe ko Mr Vibe uyu man sebo nakwakira sebo ramusaba rufitire batugumize yes amazina Nice Boy UG nimbatangira ari nkore media TV TV yite nungi eri ku yo stress na nabingi okushoma na no kumanya so turi aha ajipu press conference yagendeta press conference yatambura kurungi kandi cyane kinareba kuruja no kwabantu bareka ketu mukiza rukundo ya mane eco cyanyereke cyane kirungi mu mishaho ngo concert eyebiro abiri na mu change abiri na mushanju byo kwa mushanju yes neza kuba successful mnonga yes you can Nice Boy industry hatene tambure tanke side on your side industry ndiyo ni ndeba turuntu kurakurana kuba turuntu tera step turuntu ruga hasi tukuza higuru kandi music ya industry ya western nayo yonka iriyo nebonera maybe hate kinde cyatuteganisa niko pride nungi kugira music base kugira esha kushanga yemerire yone hamiri
nitubura mecho kintu nka kiraze kuterera tukatandika kushashugwa TikTok nendijo mikutu ekintu kiza kubaje music tunurire munonga okusingerizo banko kutukujinyumiro webare munonga kandi webare no kubasa kubano ejo kaberera ho mweshongoza umugenzo wawo kabasa kubano hikaho otherwise nani kushabuga mu kabiri urukwendera atubugambo bubiro bwe ntakabugambire banza bitu banzo kuri kishomero sebo ni kuri anishomero ryawe restaurant mashweko secondary school kinkutora TikTok mashweko nchitora Facebook mashweko nchikorota niyo manyonka ndoho kwereza abantu songereza najyanta umutima murongere kandi andikiye hishomero ryo mashweko secondary school base kuba nimpereza abantu abuhereza we bari umurimo gukora by the way ninkusima munonga kuba nywe ninkwereza credit umbantu ba comedian ninga ba MC abantu abakuyiya uyo muntu wamaniranga akakwereza ibintu bingi kambanze nkugambe hosebo kuba inengere yo kozireme kinte cyo bukashitama wakiteka teka izo bagero wakangaye kugira ngo nywe kankore ishomerere kube kinte eki kiriyo ni kiyamba abantu bingi abagezi bo bakiremba jango cyo kintu kiriyo oti erinita fari eriyoni ejyo noza kugita industry kandi nakikugambiriza turyumisho ga kamera no manyu ubu n'ubujurizi kamera n'ekinte yakwate kintu tikiriho emyaka yona so hate cyo kintu nikiza kugumaho mpaka tujyaguma tugamba ngo MC Mashweko akateka itafari industry kuba ko kugamba umuntu muri karakante kintu kigendaje so amazi nasigara ndi nice boy yuji abinji babaye boza ngo nice boy no hano wagire ngo nindirane nyeto mukundwa no jari yari umurunzi nyweka nafa turyari nkore Media TV koko nakugamba press conference yera abantu bingi kandi mazuma eshaheze obutwine mwena no mumanya nibamweta Jacob Wemi Mugabe reka mwakira banza turamuseho rero mubuza hakabuzo nkakamwe tugumize mutengere mu misha nakwakira yes we bari mutebekana sa MC Mashweko umugiga wacariwe abandi nabamijo abandi nabo mutwe director Mashweko secondary school nashemerwa kuba niwe no kureba kandi we bari kunyakira abari tureba nimba utakagire hare banzo kuri kesho exactly we bari kushaba kagisaba twasaba nyonka sibeberebi kandi kasiba gumagaraganje konka kikabaho weza nkareba iguru karya hinduka edakike mwena rerya terera kuri yahinduke nareba guna yantese sheke undaganise kiro kandi wabare munonga bambe bitkanda bo kutureba nabakoraho ugutindijana Jacob Wemi mwebare munonga emukora mwebare support eyimukumpereza kandi ninyenda kubebaza ahabo kubogo ngo murwo kubanza gamba nabo mwebare munonga kumbereraho mukambereraho Easter umuconcert yanje rukunde gumuhubuzo press conference yagendeta kandi rizoba twaturya press conference ya munywano witu ketu mukiza aine concert birabi na mushanju okwa mushanju mwako gwenyini mbwenu shuware yabonera turn-up yabagudu kandi abeshongozi babaho so ninyongera kubeta mwena abahagizi banje kandi abarukunda ketu mukiza mwije tushemererwa hamwe izobe rye birabi na mushanju yo kwa mushanju omwako gwenyini aha ajipumote aho muri imbarara niho turusiba turamyano twimbisano tuzaguza kandi atakarebaga Mashweko na yaturarukujunwa izoberyo Mashweko nubwo ryatura mutegereza utampe muri munywano wanje izoberyo nikibasa kushikira izoberyo cyabeho cyo handikirwe byashikirire izoberyo habeho cyo kutangaza so nitubeta buzumazuma mwize twaseke tumukiza kandi atuberireho yaburengiri nko kumwabire nanye mwije mu bena keti tisizina rya mukama HTNS aside yawe hati utwinire cyakeshongoroka hakasi ako twinire ite nkabafana bawe aha side yanje actually butarubwire bwa uko kwezi kutaka hwire hine ikintu nimbareterayo numuza kuba numukireba aha YouTube mwene reka ntakopa ekigezo amisho mugata YouTube uko kwezi kutaka hwire numuza kuba numureba kasya nakagwaho direct cha nane kushaboteyo tugambo twanka tubere tushatu turukwendera ugambo ebindi kubasigira nimbasigira icyahandikirwe Yohani 15 gwa mushanju nahagera ngo kumuragumo muri imwe nebugambo byanje byagumo muri imwe mushabe cyone cyumuru kwenda kiryabahebwa ine kintani nyetenga ko kandi no kujya ngo ticyakibasika niyo ningira ngo mbona kandi nyetenga ntakababe bahandiko kashanga bahandika ari Yakobo Yohana ntumere kuno jya ngo abantu bacandika bakandika kari Mashweko ukashanga kujya ngo Mashweko gwana ne 2 ya 18
iwe bakamba kwandika kunogera ngo ebarehe ibahandikira aba Uganda kiza Mwebare Munonga siyora ro kutureba ari kuri media ebarehe ibahandikira aba Uganda terashire yo kuno ejaki yahandikire mashoye ko omegano ebarehe jo terizere sombwe no humuro tatino handike byawe nzoguma twishuka bitkanda barukutureba ebyensi nibihinduka exactly bitaba kutureba Mwebare Munonga kandi nimbenezo businge bwa mukama rukundo egumeho kamazi nyakireho umushijo go mushijo wa man abase kuba nataramusa tugumize mu meso nakwakira ari kuri Media TV Webare abatebekanisa ba program abankore media na sima cyo kubanza nyenda kubanza kubasima okwija mukabera ho munywano wanyu mukiza Keti okozera abbreviation ya MK mukiza Keti music concert yarabene ko bahebera na mushanju byo kwa mushanju umwaka ogu mwenu ninyenda kubasima abo mutuma murungi na nabatayi banyu bona ba media zindi zona nazazoroho Mwebare kwijja kandi ikigenderwa cyo kugira media press conference ganira nimwe kwa kuryo kugira ngo twongere kubeta no kugira ngo buri muntu we no ratunge clip agerabyemo kwenda kukunga kweta abeshongozi bona ababurenge bwizoba n'aba Central Uganda Kampala bona kwija abaku kweshongore byeshongoro ebigarama abantu amasiko na namani byenjiri byedini kugira ngo bize begite ahari mukiza Keti kureba ngo concert yebira abana mushanzu yo kwa mushanzu byagira mani minji bwene tweta beshongozi bona ntweta media ntweta mwena kureba ngo mwija mwajanja makuraga kandi nizo bari yenyine mwiza mwamusapotinga kugira ngo abasegumizamu umurumogo iyo omuntu aturi mu press conference twari abarukwanjira nko muntu omwe ombanta bari nyuma yashoye jya bari bagipushinga Munonga n'amani minji agutire ntigireberaho entebekanisa zayo zemerere zita entebekanisa no zereba umwanya gubukingire gwa ajipu kandi nyina masikungu nebyoma twabukingire koreka tuyonsa akora cha stage kugira ngo ukwezi kwa karwa gatoku na stage ebe yahwire rarara ho bironka bishatu bagisetingire buri kimwe abeshongozi twatandikire confirminga nabo twine sponsors abo twagambere nabo twina amasuka abeshongozi ba confirmingire abakuriga Kampala ba Best Emere ba Peace Mbabazi ba Albert Twina ba naba mu Western habeshongozi batahibebo naba confirmingire bwene kirabe kiryaho mu ajipu motel nkisa kuba kigiye kindi ninyenda kweta iwo muntu we ijo habwo umugisha ijo hindura amagara gawe busya ija orebo burungi bwa Kristo ija oyongere kwefiringa abo kugija omukuru mashoye kontu kuba kuryo kwegarura mu masuta kwegarura amasuta wowe no kogarakere nyuma okija ukagaruka mu mbabazi ukabasa kuguma noreba musharaba abo kuba Yesu Kristo akatufera ngo tugera amagara kandi umukurabo muruwe nuko turutungira amagara gataruho mwenu ntubeta ngo mwije tweyongere kuburengeri ya Kristo ane kushaba yo bugambo bubere bushatu turukwendera ubugambo bubiri bushatu bukwendera no kweta abakumanya nanye ko muntu byamukama pita abo kubantwire ni nanye ni nyombe kihangeri ni ngarama abantu amasiko kugira ngo buri muntu wena nanyo kumanya aje ambereho abereho umucara wanje Keti Mukiza byamukama kandi nabona ba fans bona yubarabire bona batahana bamahagera kurge imyaka yona atahana akora concert zona kubeta ngo mweri izoberyo reka tweshangaho mu ajipu materi Mwebare Munonga kandi ogo yari yo mwame byamukama kandi mazima twabashaba mbase kubana mweja musupporting Keti Mukiza ahasigara izina rya mukama rehebwe HTNSA Mwebare Munonga
Yes right amazina kire MC Mashweko kandi turi hari Nkore Media TV nakugambira nteneza kugumana inkuretera habeshongozi batari bamwe na bamwe ababari ya press conference ya Kate Mukiza kandi ko kunakugambira ntizobere twatari aragipromoter aho mu rembo rwambara oyihere kindi kubanza kubasha no kubagira ngo na hati ni nyongera kibagambira ntebera abana mushanju kwa mushanju mazimota kaburaho basa kuba noija rodaka sente kawe kenye nakaringanire ubase kuba noije shemerwemu leta ho family yawe nubo kuba utakazaga musho egishono basa kuzama abo kubegeye ne mutana zindi bitungo kutatu inabeshongozi bingi reka manze twanze turamutse turezo mukazo wo gucyanse kandi umweshongozi wa mani umweshongozi witu wa mani abase kubona turamuseho tugambire we press conference yagendeta nakwakira ramuse habare bitu bankore Media TV kama wita simwe n'abashemerwa mwena kandi ninye twati cha Stella Mpirwe waishongori korero muri nye mukama mbwenu nanye nashemerwa ahabwa press conference ya Kate Mukiza kandi mwena nimbeta ebirabiri na mushanju okwa mushanju agipromoter aha kibikire tikijunda live in concert mutabura nanye kenyine ninza kubanduho nitubakira kandi nitubashemererwa mwena Stella nanka press conference wagire bota press conference yabonera kandi abeshongozi bija abanyamahurre babaho ebintu byona byagenda kurungi so yonkewe hati music twiniriyo ka hakasa akasya kariyo hati nyine yekeshongoro emitima yanyu tarishoberwa okukunda Yesu nuwe muhanda n'amazuma n'amagara yebare erizo nebyeshongoro byinji munonga abarikwenda music yabo bakagitunga bata abarikwenda music yanje bagishanga YouTube no tekamu Teacher Stella Mpirwe dene kuretera byeshongoro byanje byona webare munonga kandi webare niwe kubasa kubanoyesho kahikaho okahika press conference ya Kate Mukiza so nani ukushaba abarukutureba ogire kuwa abagambiraho ubugambo bwabo nkabubere bushatu turukhendera mwena abariyo batureba omuriye gishaha enshonge nkure yindi kuza kubagambira no kujangu ninyenza kubanza kubasima mwebare kuhagira music yitu ya gospel mwebare kukunda Kate Mukiza kandi mwebare kunde byeshongoro byitu twena kandi nyongera mbeta no gundu muringo abirabira na mushanju mwena mwije tweshango agipromoteri tuhagire omushyo wito murunzi izoberyo agipromoteri yona tugize otakabura webare munonga kandi obaturamukize konka oyonje no kugambira abantu abari uko ngwebirabira na mushanju mazima batakabaraho webare munonga abankore media feel ankore aho nho twashangira no mweshongozi wa mani oyese nabeshongore beshongore bya gospel kandi birungi birukubaga rumu mbabazi urukumanyonka no man shaka twajya ngo turukurga utaganire munawo nkito abankore Media TV kandi reka tumakira abanzara muse habare bitu ahasigara tubase kuba ntugumiza musebo twakwakira ari Nkore Media TV. Yes abareba Nkore Media TV nashemerwa munonga okubaha kandi twaro mu gishogo kusima MC Mashweko webare kutuhereza chance kugamba hona nabantu abariyo batureba. Yes press conference ya Tambureta. Yes press conference ya agendaje kandi okushira munonga kwaba kuriyo kumanyisa abantu ekiruho ebirabiri na mushanju kubija bakahagira Kate entebe kanisa ziriyo zigendaje misho ebintu byona we are just counting days. Mbaho gospel mukikora mutakushanga kandi ndia mutari nkabasakira basakira noshanga nabamwe babashashwire kwija press conference keje ninga kwija so kunka ba gospel mwe nindeba hinengiri yimu kugenda mukijuru mukintu buri umwaka kwatira undi jo buri nimukikora mutekintejo abanyankore no baba bahirebe tugokombora kubiteko mu kamera. No we can't say that because nyo personally tugatinka kirebaga I do from my heart nimbasa kwegambira nyonkanye ninkora ku rugamba gwanje so what I can say ejene kabengo katasero umwe erizo baneketi nyencha kare ninye nyencha kare no ndijo so kandi ntwetingana twena tokanya noza kutera concert then no kutemba shamsha eshongore mpaka shayikumeno either ono ine kugira abantu abakweshongoreraho then naniyo kisho kishongora so I think ngucheme ku support one another abantu abari uko barebi Nkore Media TV n'abafana babatwe bakuforowenga no bagambira ki abarukunkunda ninyenda kutoro mu gishogo actually nafune platform keji okubasima. Thank you very much for the support that you are giving me. Mumpagire mbwenu tinka abura kubasima. You have given me parties. Mumpagire kare nko kubasa kugira. Eberabi ndamshanje mwije tutera kari mwije tweshongore byishongoro byona. Come and we support Kate Mukiza. Nyowe kanwa kagamba. Ninza kubandu.
ayo nkayo hata ekeshongore kise cyo tubonero niki areki kuza kushohora atinyesho ngaki ekiryo nza kushora nchakare ecyashohoire tereze cya ari hiyi kurugayo ari hiyi kurugaya kagamba omubwiro burubwo bwenyini bakarebe cyafayo ari hihi kurugayo ari hihi kurugaya kagamba ari hihi kugambe kigambe bigambo by'abantu bikahunama oyo bare mnonga kandi ogwo no manishaka tante ndo bugamba kavero bushatu turukhendera yes nimpenda ndukubasima abantu mwena abatuhagire kana nabo kwagira abayishongozi ba gospel na nimwe mwe bari mnonga for the support that you are giving us mwe bari kutukunda mwe bari kutuha support. Thank you very much. Ntushi twakubasa mwe tukundane nka Bible kwe kugira kandi niyongera kubagambira no kongera kubeta nti ebirabiro na mushanju banywanu banje mutaburaho mutakabura webirabiro na mushanju kwa mushanju kandi kuko nabagambira ntizobere twatirare press conference ya Kate Mukiza aha mu Rwembo rwambarira Ajip Motel mazimon hoto abasa kuba shangana omwe umurwa organize abamana abari mushoyeje abagiriye nyuma amutakureba kamera konka abagiriye nyuma abari no gipushinga abari barunda buri kimwe kikwetagisa kureba ngushoyejo yabasa kuba nebonera kugira ngo ukorije washitamaje wanywaje warebaje mu shongozi wawe kandi wabasa kuba no garika yoje reka twanze tumakira basa abanze aramuse habari kutureba ari kuri Media TV tugumize mutwengere yo mesho sebo nakwakira amazina we bare kunyakira umwami masheko amazina ndo Obed Nwamanya omwe abakakiko akacyabo kutebekanisa eno concert kugira ngo buri omwe ashemererwe kandi twize inkoku kitekatekere kugabura aba bahagizi ba Kate Mukiza bakongera no kushemererwa nerizoba nicyo turkwija kubamanyisiza cyumwe ekitubinire birabe na mushanju cyumwe ahabyihore bitwine nambwe ntongera kutubanza kusima abo bibona beshongozi na media houses ubona abarebuka horuna kurwera izoba okongera kubuze ngiri yakihuro kitu ecye birabe na mushanju ntubashaba abararebe ecyaba cyiraha na abakireba mwongere gambiro munywanu wawe ogambirewo okuzarwa nowo ngasi obotambura nawe ebirabe na mushanju twine ngiri erukurabira ombeshongozi bingi no mbahereza ba mukama ekibikiro tukijunda otokamanya ororunaku okafuna kimwe cyo twire no shabira ninga kirohange cyakutebekanise webere mnonga byemerere bita okwenyimo mu kiyungu byemerere bita nekonde kugamba kingo nimba nimanyisa managing okwenyima show nanka ticket kuzitunga umuntu rukwenda kureta sente nkahati ba sponsorship rukwenda kuhereza ebyo byona bemerere bita webare abo kuba erizoba twine tickets zitakushana ntutanikira aburengo rwona yankoku utukumanya ngwe kanisa ekusinga yamane ne kanisa ento ntutanikira abana bato omugisha gwabo gurya 15 kureba engiri yoro nakwe birabe na mushanju twine abakurataho abantu bona omutwaro no ikizugwa kutahamu okureba ejo ngiri no kugihurira no kwikiriza kandi no kushemerwa awe kihure kitu twine VIP abo abitutebekanise kubahemeza no kubasitamisaje bakafuna nangwa necyo kurya bigira cyo kurya cyengiri emitware yawe 5 mwena ago ngo tubasa kweta buryomo tuza family tutandikira tebo emitware 3 tebo emitware 3 nestamisa abantu mukaga twine silver eyo kustamisa abantu emitware 50 twine na gold ya miliyoni 1 kandi wanonda ticket zitu no ikirira umweshongozi w'itiketi no za revival twinaba amiti twinaba Starbucks abamwaba sponsoringire kandi twine na platforms nyingi ekibikigwe tujunda abambarara group abakampara no basa kukira buryomo wena arukubasa kwereza nangwo tebirwa na Media TV nka ankore waba ikono bakwereza tiketi kandi no gifuna omushahejo aho umuntu rukwenda kujwara nkanye arakwenda kutunga t-shirt arakwenda ekofere arakwenda buri kimwe byone bimukoze yabo kwandebere mu bintu binjo bukopo abine mu ino bugirasi mu ino bingi munonga obuntu bwebishumuruzo bakihorda urukubiyende byo nabitungata kandi byo beying t-shirt nkezi zemerire
ekibikirwe tukijuna nkoko mu cyumangu nicyo kitonto shabiro mu gisheke cyeshongoro haza nicyo cyumwe ekirkwereka ngo ntwenda wano utambura oboyi no kwikiriza no ojuye t-shirt no simara hangaruka kumwisi yangu ariye cyakubikire kandi kitajunzire mwe no muringo nkogo go supportinga kana no go gumantushaba tuyine t-shirt tuyineze mitware 2 tuyineze necweka tuyineze 3 na corporate ze mitware 5 tuyine bikopo samo caps na ezurukuringa emitware 2 na ngwana ne 5 tuyine travel mags abaru kuzo mu ngendo ningasi abaru kubicenga nkobo nako bweriza abaru kwenda ikinze cyo rukosya ikikopo kimwe nemitware 5 na 3 tuyine jumpers tuyine ngafire kandi zona nozifuna okurga media zitu kutancyara ankore tuzifuna kurgo mu sponsors with Starbucks aba Amity Revival kandi nana okukira Arcade Mukiza na management okurga ari nyowe okanwa kagamba Obed nomanya no tumanyisa tuzukusya omwanya gorumu babare mnonga nane kushaba obugambo nkabere turukwendera obugambo obunkubanza nimbanza kutomugisha kusima Ankore Media abo kuba mutuberireho kandi naga majingo umwe bare kututamwe sente nka Ankore Media kandi okusinga munonga ninyeta abantu bona edini zona abakristayo n'abakristo abarukunda rahanga kugira ngo ebirabe na mushanje mwije tuburengiri tuhure ngiri kandi kigambo cya mukama tuyina beshongozi binjo kutankira amukundwa ketu mukiza tuyine binji aba bari mu ryogo mwanya nankunda nora n'abasaririani best emire ti Paulo na Petersoni abo bona ni binji munonga ba ka Yesu roisi nitutekateka kufuna beshongozo bo kwikabinji nko mu 10 no kurengamu Julius Muhozi abo bona ntubashaba ngo ororunaku mwije muhurengiri erukurgo omuringo gutakushana kandi tube omwe ni tubategerize tuyino mwanya gurukumara ntuyigura sha mukaga okutanka kusitamisa sha munana abo kuba beshongozo binamani minji okubahereza injiri mpaka ekiro ayituratarukire nebyo ruhanga barinde kandi tubarinzire ebirabe na mushanje ekibikirwe tukijunda ni ruhanga kwereze cyakubikire babare mnonga kandi ogo yabare Obedi asigara mukama abampero mugisha Ankore Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Ankore Media Ankore